Hei hi All India Radio aizolani. Chanchin thar kan ngai thak main nizan lama azadi ka amrit mahotsaf khuis kan ron chop chua kha a result kan puang masale donani. Nizan lama kan zo na kha cabinet mission plan ruwa manna khan constituent assembly member engzat nge om thei tiania a chana dik chu zathum somriat pakwa ani. Zona chang tu zinga chang dik masaber loman latu chu malsom tluanga kumsomli thil tlang selukai vengami ani tuna chuan chanchin thar ilongai thlang achiar tu civil ruata Mizoram hlamzui thizat infant mortality rate chu kumsang ni pakwa naw piang sang khajela somthum parukani kumsom nu sang ni som pakwa chuan pathuma atla thato Christian Chalai Paul KTP General Conference voice somnga pakwana scholarship diang konfil ta nga mek chu zanin hian atriak don Vice President M. Venkaya Naidu chuan police ten an thiamna an cher hiamangai thu asoi Ukraine khochak lam sikul pakhata Russia sipaite bom thlaka mi engamozat an thi Mizoram hlamzui thizat infant mortality rate chu kumsang ni pakwa naw piang sang khajela somthum parukani kumsom nu sang ni som pakwa chuan pathuma atla thato ni in Health Minister Dr. Aral Thanglian chuan asoi Ni thumo Ministry of Health and Family Welfare New Delhi le Gujarat Sarkar Trangkopinan Buatsai 14 Conference of Central Council of Health and Family Welfare CCHFW Suasthia Chithan Suivira Tia Soibok 10 City Kevadia Gujarat State Anaya he thu hisoin Dr. Aral Thanglian chuan niti oyakin kumsang ni som pasari atanga entikna akal pui khai khomna Healthy States Progressive India Mizoram chu state te now ho Smaller states category zinga pakhatna ani atiboka Mizoram Sarkarin Thisel na konga ma alak dan chungchang soin Sub-Center Health and Wellness Center Chataka Kalpui ani thute Asha Health Worker te na thodan damlo te kalchila naw chhar thlenga an thodan te soya thingtlang kil khor berber thlenga an fan chhuwa thin thule damdo in omlo na hmuna an tangkai ji atar langbok ani State danga omvelo Mizoram Sarkarin Health Clinic arwa man thu po soin tundin huna Health Clinic zanhi vel aw meka nei bel zel turin malak mekani atia Health Clinic chu Health Sub Center angdewa kalpui ani thule Health Worker pakhatin ain kol thute khwale veng pakhat chin an huam tir thin thute khotlang ho tu tenen inron tlanga malak ani thun thute asoyani Minister chuan COVID-19 ripui lenga wanga har sanna to atanga inzir angai thu asoya Mizoram in COVID-19 ripui dawna konga ti thania min an soichan chu mi zongjong tran rual wangani atia Sarkar Department rang baka tlomngai polte sakhu rang te baka private doctor tele damdoi intenen an tangtlanga mipuin sarkar an thlop tlata wangin an che tha hetiang hi mun danga aum velo wangin Sarkar lian le ramro pui tak te point an torna sat phani ati Health Infrastructure ti that apoimo thu soin Dr. Thangte chuan Mizoram mai baka India ram hun ranga har sana kan to chu thok tu doctor nurse le health worker te in dailo na salu tu khiani atia chu baka thingtlang kil khor le mun hazo ka chengten damdoya hun taka an mu zung theina turin ruwa manna siamanga ya hripuileng ma chon le hunatan hetianga kanin puwa cha hi apoimo a thok tu le manro in dailo na hi ngai poimo masak beranga yani ati Central Council of Health and Family Welfare CCHFW hi India Constitution articles on hisom ruk pathum tlo chanadin ania India ram chunga hrisel na konga sarkar malak na chungchanga inron khom na sang berania he inron khom na sang Ministry of Health and Family Welfare ami poimo te baka state tina health minister te health secretary tele mission director National Health Mission te telin meininga sang ni somni pani khan tran ania nimin tlai khan khar ani hein khoma hian mi pui hrisel na lampanga policy khoi poimo tak rel tura chopania an thu puipo towards a future ready healthcare ecosystem tinin state ina health minister le official te an tel thalea Mizoram atangin health minister baka hian health secretary puar lam ha kale National Health Mission Director Dr. Eric Zaumoyate an telani Maro Autonomous District Council MADC in Thanna ninga nia vote la te chunak tuk chomhadar soma tanga chiar tran ani don ninga nia vote thaka khan MADC vote nei zongjong singli sang ni zathum somli pani jinga mi singthum sang ruksa som pakhaten vote an thaka
vote thak tu zinga sing khat sang riat zanga somni hi meichia an nia vote nei zinga za zela somriat panga point pathum bialin vote an thaka vote chiar hi mun nia ruwa man ania vote chiar na do khan soma chiar anianga vote chiar zo na bial apianga result pon ngal zel ani don ani bial somni panga omna MADC in thana khan candidate somriat paruk an oma MNF le he councilor rorel lai BJP in bial somni panga an chu kima Congress in bial somni pathum chu in bial nia independent candidate an thlopa ZPM in bial riat an chuwa independent candidate panga anom bok ani Mizorama darkar somni palichunga rikai za som pasariania hei hini kum April tha hrileng tho ni na in Mizoram alu chil nuwa ni khata rikai mu chuat lem berni ani Mizoram hi India ram state jinga rikai tamzual jinga alang phatalova rikai mek nei tam jinga po alang talo darkar somni palichunga rikai som pasari mu chuat har hi nikum April ni som pani atanga chuta ni zathum som ko paruk nuwa rikai tlem berni ania nikum April ni som pani khan rikai pasari mu chua ania chuti line marchak state pariat jinga rikai tamber alani zui zel satlia lova marchak state rikai mu chua thar zongjong jinga za somsari pathum point pakwa pakhat chu Mizoram mi ania state danga kai belkhom hi paruk ania Manipur le Nagaland in rikai thar an nei lo ani endikatanga rikai mu chua za chu za zela paruk point pathum pali ania rampum huapa chuan za zela bial point pakwa panga chawania rikai damle tamlama Mizoram hi marchaka asang bera rikai to jinga za zela somkwa pakwa point paruk bial andam toa Arunachalin dotin za zela somkwa pakwa point panga pali ania India rampuma rikai damle hi za zela somkwa pariat point pasari pali ani voin tlaidar nga thleng khan rikai enkol mek mi somthum chudam takin enkol na hmuna tangin an chuaka rikai damle za thi za zela somkwa pakwa point paruk bial ania heti hian rikai to zongjong hi mi nuai ni sing ni sang sari le za sari som hian nia chumi jinga mi nuai ni sing ni sang ruk le zariat pali chudamin an chuak toa rikai mek zan hi som pakwa an oma hriwanga nuna chan za thi zaruk som ko pasarian tling to ani Christian Thalai Paul KGP General Conference voice somnga pakwana scholarship dia konfila nga mek chu zanin hian atriak dona in khom puya thutluk na an siam danin kumsang ni somni paliat General Conference voice somrukna tur chungo pa nga ania kumsang ni somni paruka saitwala nga ani bokanga tunkar ni nga ni zana tanga KGP in khom pui nei chana hian palayan tel thanem hleya voin chon thleng khan palai in report chu sang kwa som panga antlinga chimtu mi thanem tak anom baka Kulusip district chunga khothen khata changle aizola changte in lelanga chimtu po an thanem hle ti hriatani boka inrin ni khan tumpui ko hran biak ina kumsang ni somni pani somni pali chunga central KGP hruai tu turmi somni panga thlan annia heng hruai tu thlan chua te hian inrin ni zan khan chunvo anin siam rema an chanvo chel tur hi zanin khoma sinot moderatorin apuang don ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puanani Vice President M Venkaiah Naidu chuan police te hian an thiamna an cher hriamanga yani ati police te hian internet manga sual rong bol na lamthil online frauds le cyber crime baka economic offenses te machon theitura an thiamna te an ta hriam zelanga yani atia Vice President hian IPS officer hlui Prakash Singh le khabuziak The struggle for police reforms in India ti chu New Delhi atlang zara police te chumi pui wan tlang ta na biak nuam le thian tha ni turina fuya police tem rin an kai zel theina tura in tuai thar reng angai thua soibok ani Vice President John Sarkar lai puile state sarkar chu police te thuam thar tura an tho hawanga yani atia police tha nei tura sarkar malak na po fak thu asoibok India rama COVID-19 thidana pek meka dos vai bel seza som kole nuai som ni chuang pek ani to Health Ministry soidanin darkar somni palikal ta chung khan ram chunga hridana dos nuai som pasari singthum sang ko chuang pek ania hemi chung vek hian rikai sangthum zali somnga pakhat mu chua ani Ukraine khochak lama thingtlang kho pakhat Bilo Horivka a sikul chu Russia sipaiten anboma mi engamozat anthi bompu ka hian mi pahni anthinga la in chimchia hian mi somruk vel adel hlum turangai ani bok Luhansk bial governor Cyril Gaidai chuan Russia sipaite hian inrini tlai khan bom hi sikula takan thak ni na soya he sikul hi mi somkwa velin chena atana an man ania akang chezui ngal vek ani Governor chuan kang mei chuak tudar karli chung vela thelmi ani thua soya
ruang pahnih charngal ania mi somthum chu inchim kar atangin thiar chhuah an nia an zinga pasari in hliam an tuara chanchin kim chang hriat thei alani lo thu governor chuan a soi bok ani chanchin thar puan ti top man chanchin tlang pui Mizoram hlam zui thizat infant mortality rate chu kumsang ni pakua nau piang sang khajela somthum parukani kumsom nu sang ni som pakua chuan pathuma atla thlato Christian Thalai Paul General Conference voiceomnga pakuana scholarship diang konfil ta nga mek chu zanin hian atriak don Vice President M Venkaiah Naidu chuan police ten an thiamna an cher hriam angai thu asoi Ukraine khochak lam sikul pakhata Russia sipaite bom thlaka mi engamozat an thi chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ni